Okay guys, ato isunod tong ikaduhang pangutana. Unsa ni? Please hide my identity, sir. Familiar mga ini nga mga Familiar ka sa kanta nga How Can I Tell Her About You? Say mayo buhaton. Okay. Ato sang paminawan guys kung pangkaraan na kayo paminawan na to ang kanta nga How Can I Tell Her About You. Yeah. How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. So girl, won't you tell me how to... Okay. Murag kung akong gikuan no, gisabot ang kuan ba. Talag sara mukanta, gikanta man gid yapon ako ni pero wala ko gimain ang iyang lyrics ba. Murag kuyaw man ni imong pangutana. Guys, no? Gisay nagpadala ni. Kuyaw kayo. Unsa man ka menu or to timer lang? Oh. Wa man nimo gibutang no. Murag ang iyang pasabot ani, naglibog na gid ni siya hinoon kay nadoble ba. Gupuha sa kisiguro nimo eh. Ay lagi pag doble-doble tarawa nalibog na ka. Yay mo paging damayo ng kanta. Kung minyo ka pre. Kung minyo ka. Unya wa nay bawi nga nakay kabit. Hinumdumi pre nga natay kasabihan sa Bisaya ba nga walay aso nga makumkum. Mo na timan gyud. Kung ang imong asawa karon example iabot mo og 10 years niya imong kabit na anak ka 3 years wa pa nahibaw iba. O ginangabit jud ka. Ibutan na tos minyo sa niya murag paminaw nimo nga kuan ba safety secure kay wa gid nahibaw hinumdumi nga walay aso nga makumkum. O samtang kuan pa sayo pa o mutana makaon sa buhaton. O bulagi na nang imong kabit. Oh, depende na sa imo kung usa ka kaiso kung isaba sa imong asawa kay sigurado World War 3 gina. Kung isaba nimo sa imong asawa, base na konsensya pug ka nga imong asawa buotan kayo niya. Imong kan bagi traidor mo kuna sa inana. So, kung say buhaton, kuan, bulagi. Nya kung diri ta sa isa kasay, kurpida. Nga anong ni-enter man kuan niya. Ang duha ka lalaki nga to timer wa matakaagi ani god di kay taka express ba. Ako lang ni kaugalingon na opinion na kung isa ka laki or ikaw pre duha imong kuan duha imong siningsingan ba. Kalibog ka kung asa imong piliyon kung kinsa ba marag libog sad yun kay ngano giduha man sad na nimo god no. Nani na lang, magtos ko yun. Dili, ano yan, ana na lang. Mabate man na mo na may kabugaton. Murag, dili man na to matimbang, pero makuha na to ba? Timbangan doha ka babae. Oo nga, ayaw pa buta nga magsapo na sila. Gubot kay mong kinabuhi, ana pre. Oo, ano ni mo nga, kung sa bagit ang partner nga akong gusto nga, kanimang kung magminyo na dayon, partnership mo na. Nga makatabang ba ni sa akong kinabuhi nga mauyon ko kamaayo ba o basin kaning isa puro ra ni kaning kalinaw asa ni lingaw lang ang gusto or more on happiness lang ba nya wala nag ang isa kanang isa ka babae kay murag angayan sa mahimong inahan ina puro man na angayan pero para sa imo ba no unsay angay buhaton so pili atong para sa imo nga makuan ba kung baga sa atok ba coincide ba ana ba atong perbeda gini mga pangutanaha hindi mangita ka kalibog ko kay wa ko ka-try sayo no yato lang siguro pili ang kuan katong paminaw nimo nga makakuan sa imo ba kana bitong mura ko ang kaminyon mong mura na siya fusion ba
kung katanaw ka og guko og si Vegeta ba, fusion di ligon kayo. Oh, madabig dili nimo na makuan, ma-mix og tarong. So, ina lang. Ibuga ning duha oy. Sige, so ikaw na diskarte kung saan nimo na pag saba. O pwede gyapon na dili nimo isaba sa duha ka babae. Alam-alami lang tong isa nga saan man yun nga. Kuan example ba? Ang libuga gid kayo eh. Pil ko kalibog nimo. Pastilan yun eh. Ay lagi dubliha. Okay, pre, kato lang pili atong kuan pre. Pili atong para sa imo nga partner gid nimo. Oh, dayon ayo nag-usba na. Para dili na ka malibog. Kana linaw kayong palibot pre nga wala tay gitago ba. Nya inom-dumi sad ning kasabihan nato nga walay aso nga makumkum. Kana mo na nindot. Okay. Okay, unta na makapili kag sakto pre. O A and B ra man na. Okay, dahan salamat.